Kia ora te iwi, haere ake nei I te karere nā te horonga whenua hō ki tauranga moana. Kua huarangatia etahi I o rātou whare he mōrearea rawa hoki tēnā hōtonu. I hoki te nuinga o ngā tauira ki te kura I te rānei I tēnei tau. Ka whakanui te kura o Rakaumangamanga I tō rātou huringa tau ko tahirau toru te kau. Ko ia te tāhuhu rangapū o mua o te runanga o Ngāti Kahu. I Anei kei te whaia anehera Herbert Graves I te tūranga o te hea o te runanga o te rarawa. Nō reira kei aku piki kōtuku tēnā koutou katoa. Nā te horonga whenua hō ki tauranga moana, kua huarangatia etahi I o rātou whare he mōrearea rawa hoki tēnā hōtonu. Manohi anō, kātahi anō hoki ka puta te whakatau kia te whakangāwari ake I ngā here huri noa ia koro mauao. Te kaumātahi kiromita te tawhiti atu o ngā horo whenua hō I mauao, tata ana ki te huarahi matua na marua. Koe ki atu ngā tāngata o te marae o Mangatawa me te papakāinga kei Truman Lane, tata ana ki te marae, ara kia whakarere rātou I o rātou whare. So today we just got told to evacuate. We woke up this morning fine and dandy, and then a couple hours later, the pigs knocking on our door telling us that one of the pipelines are about to explode with like a couple thousand tons of water. Oh, we're pretty worried. They think it's going to be real bad. They think it's going to flood all of the houses at the bottom here. So they're evacuating everyone down here first, and then they move their way up the top there. Hei tā tai te anō, ko tōna kotahi mano e rimarau tāngata kei te whenua Māori e noho ana I te rohe o Mercury Bay Park Arena, kua mea te atu hoki rātou, kia wehe rātou I o rātou whare. E rua te kaumā whātau ia e kai tōranga pū ana I te rōpū o ngā hinara, engari kua whakatau a Judith Collins ka ritaia ia I ngā mahi tōranga pū I tēnei tau. Kua whakarite mahi hō ke ia māna, ara ko ia te perehitini hō o te komihana ture o Aotearoa. I tēnei wānei ko Collins te mea tau tohi tō tau roa o ngā kai tōranga pū wāhine katoa o te whare pāremata. I kuhu tuatahi atu ia ki taua whare I te toanga ona I te pōtitanga I te rohe o Clevedon I te tau 2002. I te tau 2008, ka whai ia I te tūru o Papakura. Whai muri hoi ngā panonitanga ki ngā rohe pōti o Tāmaki Makaurau. Mai taua wā, mohoa nei kua puritia tonutia ia taua tūru. I roto I nei tau rua te kaumāwha ona ki te ao tōranga pū kua whai a Collins I ngā tūranga minita te kau māwaru. I feel like I've done my dash. It's time for someone else to step in and take over some of these roles and to have an opportunity. The Prime Minister will be able to look at those now 7 portfolios I have, and when my time comes to pass those on, he will know his people really well. He'll know who's the right person for the job. And I don't think it will hurt. I think it will refresh, and it will give an opportunity to refresh in the electorate as well. Hei tā Collins, ka noho tonu ia ki ōna tūranga minita mo etahi marama. Tai noa ki te wā e tohu ai e te Premier he tāngata no hei kawe ake I aua tūranga. Nā te mea kei te kōrero tōranga pū tātou, ko ia te minita whakawhanake Māori, ko tama pōtaka tāku e kōrero nei, ia wiki, tū hono mai ia kia te karere ki te whakatakoto I ōna whakaaro ki ngā takenui o te wā. Nō reira kei taku rangatira, kei taku minita, tama mihi ana kia koe tēnā koe. Hei, kei taku kai whakahua ki te hinengaro whakaaro, tēnā koe. E hoa ko te Huarere, hei kaupapa tuatahi mā tāua, te Huarere kua hau patu nei, te whānui tanga o tika, māui I enei rā tata nei, o whakaaro. E mihi ana ki ngā mate o te wā, ki mauao ki wāhi ke. Kāpiti ki a tātou e tui ana ki te kaupapa karanga, te tāruki a tāwhiri mātea me ngā mahi whakamiharo hoki, marae nei, iwi nei, ngā tangata pērā I Āpirahame Edwards, tāshwānoa mā, e tiaki ana, e manaki ana I te marea, kua pāngia e tēnei raru nui, kua unei ki o tātou ākau.
Kua pānui mai koe I te āwhina te kāwanatanga I ngā whānau me ngā tāngata I raru nui me ki I kāinga kore pēr I te Huarere. Ara, he whare taupua kua whakaritea mō rātou. Engari, he hanga tai pito mō e nei whare taupua nei e hoa. Ko waimā ka whai wāhi ki aua whare. E hoa ina nahi rā I tukua e te kāwanatanga tete I ko tahi miriona tāra ki ngā marae, e manaki ana I te hunga kua puta I o rātou whare. Tēnei kaupapa ara te hōtaka whakatū whare ohorere nei, ka haere te wā, ka haere ngā kaimahi o te kāwanatanga ki te ata arotake, ki te ata aro haihai hoki, I ngā wawata, I ngā āhuatanga e pānei ki ngā tāngata ko puta mai o rātou whare, e noho ana I tēnei wā ki ngā marae me whare kē. Ka whakarite I te hōtera ki te wāhi, e tiri ka whai I te whare a waka nei ara motorhomes I tēnei rangi tonu, ka haere ki a tikau e rā waka ki whangaruru, ki reira, whānau atu ki iti o ngā tangata e no ana ki ngā marae ki tupare huia ngai o tonga me rā momo marae. E te minita I kōrero koe mo te kotahi miriona tāra ki ngā marae. I kōrero kia Kusta te Ngaire Manuel. I te tai rāwhiti e āwhina nei ngā whānau hei tāna he iti rawa te kotahi miriona. Waihoki a Huhana Linden. I te tai tokerau ia e āwhina nei ngā whānau hei tāna he iti rawa te kotahi miriona tāra. He wā tōna ka whakarahi ake koe I tērā pūtea ki ngā marae? O koia te whakaro a te kāwanatanga mo tēnei wiki tonu, a te wā, a te marama te wiki te ngā rangi ke te tūnei, a ka whai whakaro anō. Engari, tēnei te kaupapa te whakakiki I ngā kāpata kai, kua mimiti haere I ēnei rangi ka taha ake nei. Engari, a popo ko waika hua, ko waika mohuo, ko te kaupapa matua, ko te tiaki I ngā whānau, me te mea nei, kaore kore, ka whai māramatanga ki ngā āhuatanga katoa ka kāpi tēnei rohe, ka pā ki tēnā rohe. He hari te me e oriti ana, rereke a whangaruru, a ki whare kāhika, rereke a te araroa ki hauraki. Ka pai, nā, te pā o rātana I te wiki nei, ana I reira, ka pānui mai te minita whakawhanake rohea, matua Shane Jones I te tekau miriona tāra, hei whakangao atu māna ki te hāhi, a ringa tū o tira ki te marae o Wainui, me tāna ki ake ko kōrua tahi ki taua pūtea. Nā te aha kōrua I whakaaro ake ai me tuku pūtea ki te ringa tū o tira ki te marae o Wainui. Tēnei kaupapa ara te hāhi rungatu, he kaupapa whakamiharo motu hake hoki mo te motu nei. Tai atu ki ngā kōrero e pāna ki ngā pūtea I uatu ki waitangi kātahi, ki rātana kārua, ki parihaka kātoru, a I tēnei wā kua whai hoki I ngā mahi a te hāhi ringatu, me te hangā hoki I tēti whare hau, tēti marae hau, mō rātou engari mo te marea me te hāpori e nohana ki tērā tōpito o tō tātou ātanga motu nei a tika Māui. Nā, I kōrero koe mō Waitangi, e ahuatu ana tātou ki te rā o Waitangi a tērā wiki. E toru aku pātai ki a koe te minita, ai rānei ka tai atu koe, ka tahi, ka rua ki te tai atu koe, he hanga kaupapa ka kawe e koe ki Waitangi I tēnei tau. Ka toru, ka ore te premia I te haere, o whakaaro ki te tau tuarua ona e tamo ana I Waitangi. Tuatahi, ka tai au, ko te tumanako, ka tai mātou, ko taku pāhara keke. Tuarua, ko ngā kaupapa e here nei au ki tērā wāhi, te whakatairanga I te kotahitanga o tō tātou whenua Aotearoa New Tirini, te haere ki te kiti a Ngāti Waimā, ki ngā mahi ki Kaikohe, tai atu ki ngā wātene Māori nei. Tuatoru, tai no te rongo, I o kupu kōrero, kāore te premia I te haere ki Waitangi, engari, kei te tari o te premia, te whakautu mō tērā kaupapa. Mihi ana ki a koe te koruru o te kura o te aute. Tama pōtaka minita whakawhanake Māori ka mihi a te karere ki a koe. Tēnā rawa atu koe te hoa. I enei kōrero kua ta whakatakotoria mai nei e koe. Tēnā koe. Pai mārire.
Ka pai. Wenerei TV, ko puta te whakaohiti i tētahi mātanga hauara o Aotearoa. Mena ka whakatau te kāwanatanga kia tangohia ake a Aotearoa i te ratonga hauara tūmatanui a te whakakotahitanga o te ao kāraru ngā iwi kei ngā mautere o te monanui a Kiwa e noho ana. I whakairi pōhi te minita i ngā take Aorere a Winston Peters ki runga ia X i ko tata ake nei e ki ana kei te māharahara ia ki te tokomaha o ngā māngai kāwanatanga o te ao whānui kei taua ratonga ahakoa kāre i pōtihia ki reira. Tuarua he māharahara hoki ona ki te hia miliona tāra ka utua e Aotearoa kia noho tō tātou whenua ki raro i te maru o taua ratonga. Kia hatia, hei tā te tumu tuarua o te kura Pasifika o te whare wānanga o Tāmaki, hei tā Colin tuku i Tonga. Ka nui tana tātā i enei kōrero a Winston Peters, hei tāna mai rāno, kua ngoikore Amerika ki te tautoko i ngā mautere o te monanui a Kiwa. Engari anoa Aotearoa mea hi treiria, kua ka hake. If the Honourable Peters goes through with withdrawing New Zealand, I would encourage the government to look very closely at the impact in the Pacific Islands in particular. I mean, obviously we contribute globally, but the impact in the Pacific would be significant if New Zealand withdraws. Hei tā Winston Peters nā te whakatau a Amerika kia puta rātau i taua ratonga ka ara ake ngā pātai ara mena rānei he mana tonu tō taua ratonga. He hua rānei tō taua ratonga i tēnei wānei o tira ai rānei e whai take nui ana te moni nui a ngā kaiutu tāke o tēnei whenua Anei e whakapau atu nei ki taua ratonga hauora. Ka tiha i hoki te nuinga o ngā tauira ki te kura i te rānei i tēnei tau. Ka whakanui te kura o Rakaumangamanga i tō rātou huringa tau, ko tahirau toru te kau. I whakamaharatia ngā whānau i te rānei, koenei tētahi o ngā kura reo tuatahi o te motu. Hara i te mea he āhuatanga tūpono, te tū a te kura. Engari he whakatutukihanga o ngā moimoia o ngā kuia me ngā karaua o te wānei. Neke atu i te kotahi rautau ki muri, ka moi āhia e rātau tēnei kura. I haere a kingi tūheitia, rāwa ko ngā wai hono i te pō ki te kura nei. Kia te huri ake tātou ki tētai o ngā tauira o mua, kia pōtaka maipi. Te kura o te awatea mo te kura tawhito o Rakaumangamanga. Tuatahi ake rā, kia hoki anō mō mātou kura Māori ki ngā āhuatanga Māori. Kaua tātou e tatari kia tae mai ki te kura ka whai ngā tikanga Pākehā pēnei, i te assembly nei, me nā āhuatanga katoa. Ngari me hoki anō tātou ki te awa. Ko tō tātou kura e hāpai nei ngā tikanga o tō tātou iwi, o te kingitanga, ana i ngā wā o te he, ka hoki anō tātou ki te wai, te wā o te pai māriri, ka hoki anō tātou ki te wai. Kia puta! Ko te kotahirau toru te kautau o te kura o Rakaumangamanga. He kiriko maka, he kiriko tuia, he kirikiri nei te manawa, pine o rua kia tika ki tō rangi ki tō iwi. He hau mārire, hau. Ko ngā whare tuatahi i tū ki konei, engari nā te whare hiko i huanuku te kura. Kia kingi tū e tia, ana me tana au i konei. I tēnei o nā wā. Ko te ariki nui, ko tana kōtiro, ko te ariki nui, nā wai hono i te pō, i kuraina katoa i te kura hou, i te wāhi e tūnei te kura. Enari e hipa hi ana e nā tamariki. Ko enei tū momo mahi e whakaoho, kia kore e whakaaro, nā te waimaria i pēnei ai tātou, i pēnei noai ho. Nā te moe a tuatahi, kātahi nā te kōkiri, huri noa atu ki te pakanga i pēnei ai. Ko ngā whakatupuranga e rima o ngā whānau tuatahi kei te haere tonu mai. To start the school, I haere mai Auntie Wenerei Paki, said, hey, go and hurry up, you fella to Dad, Taitimu, and Puya, and was us. I said, hurry up, go and hurry, we got to get by now. We have a kura now. What? Come here, mother, what? Said, oh yeah, we like that.
te kotahi rau tonu te kau o te whare kura. Pōtaka maipi, te karere. Ka pai Rakaumangamanga e mihi ana ki a koutou. Hei muri ake i ngā whakatairanga koia te tāhuhu rangapū o mua o te rūnanga o ngā tikahu. I Anei kei te whaia Anei Herbert Graves i te tūranga o te hea o te rūnanga o te rarawa. Taki hoki mai anō ki te karere e hara a Anei Herbert Graves i te tauhou ki ngā tūranga kaiarahi i roto i te rohe o te tai tokerau. O tira i te hiku o te ika, kei roto i tōna whakapapa ngā kaiarahi o mua, ko ia te tāhuhu rangapū o mua o te runanga o ngā tikahu. I Anei kei te whai i te tūranga o te hea o te runanga o te rarawa. He tūranga i puritia e tōna māma i ngā wā o mua nōna e ora tonu ana. I kōrero a Harata Brown ki tēnei kai tono i te tūranga o te hea, i tōna kāinga tonu i Pawarenga. O pango, tēnā te maunga o tōku whānau. Ki te manawa o te uri o tai, Pawarenga, rongo ai te aroha o Anahera ki ona tupuna. Tēnei tōku whaia, Gloria Herbert. And tēnei tana matua keke Ephraim Te Pā. Both very influential on the way I serve and lead our people to this day. And it's part of the legacy that I've inherited. Ki tōna whānau ōna karanga hapu me tōna iwi o te rarawa kai whare. Ki te taha o tōku whaia, kua hau te uri o ngā whānau pukeroa te pā. Ki te taha o tōku pāpā, kua hau te uri o ngā whānau herapete, te hura pōkaia. Ai. Wenerei, Oku Mātua, Jim and Gloria Herbert. They were such a love story, right to the end. Nā whai anō tono ai a Herbert Graves mo te tūranga i nohia e tōna anō whaia, e Gloria Herbert. Our aspiration for the control and management of the beaches, the foreshore and the seabed, will protect the rights of all New Zealanders far better than the Crown. I nā nai ore kia tutuki ngā kreme tiriti o te rarawa. So the legacy of my mother was the love, the knowledge and the uplift that she had for the iwi. For me, it's to turn back inwards now, to show our love, our mātauranga, use all of our talents to build up and lift our hapu, because they are the powerhouses of our iwi. So that's really why I've chosen to step back into the arena. This is Wenerei Te Pā, my great-grandmother. She was the daughter of Reverend Wiki Te Pā. E hara Anahera i te tauhou ki ngā mahi mo te iwi, mo te kāinga nei anō hoki. He tau tohito, i whai pānga ki ngā kaupapa ake o Pawarenga, ngā kreme tiriti tuatahi mo te au warawara, mo te rarawa iwi whānui i ngā tau waru te kau taino atu ki ngā tau rua mano. Āno muri mai ka noho hei tumu whakahaere mo te rūnanga o ngā tikahu. Boy Yates, in the 1990s was trying to get the speed limit slowed down. So, ka nui tēnā. This has to be the last accident. Kei pōhehe he ritaya te ao kitua, engari ka rongo i te karanga kia kaue ake te manuka, hei paenga mo ngā marae me ngā hapū katoa o te rarawa. I think it's very much the role of the chair to be turning inward and checking in with our hapu and making sure that as many of them feel they have a place at the table and want to be at the table because they can see that there's equity and there's opportunity. Pangari pāpata ki titiroki, o pango titiroki, o ngaro. E rima katoa ngā kaitono mo te tūranga, hei a muri mai te rā waitangi katu te pō tūtaki ngā kaitono ki manukau marae here kino. Harata Brown, te kariri. Ki te whutupōro riki, kua whakawhiwhia a Joseph Tāpine, a rāua ko Mele Huwhanga, ki ngā tohu riki nui o Aotearoa mo te tau 2025. I whakaingoatia a Tāpine, hei kai tākaro o te tau i Aotearoa, whai muri ho i tāna mahi mīharo mā ngā Canberra Raiders i tērā tau. Ina rā hoki, nāna hoki rātau i urungi ki te Minor Premiership o te NRL mo te wā tuatahi i te 35 tau. I whai a Huwhanga i te piro i toa whakaihu waka i ngā Brisbane Broncos ki ngā Roosters i te whiringa toa o te NRLW i tērā tau. Tuia ki tēnā i whai piro wiki i
wiki atu I tērā tau, nā tērā rehetanga, ka tohua ia ki te whakamānawatanga o te kaitākaro wahine o te tau I Aotearoa. Kāti kia aura ki akea no tātou I Anei ki ngā kaupapa nui o tēnei rā. Nā te horonga whenua hou ki tauranga moana, kua huarangatia etahi o rātou whare, he mōrearea rawa hoki, tēno hotonu. I hoki te nuinga o ngā tauira ki te kura I te rānei, I tēnei tau, ka whakanui te kura o Rakaumangamanga, I tō rātou huringa tau, ko tahi rau toru te kau. Ko ia te tāhuhu rangapū o mua o te runanga o Ngāti Kahu I Anei kei te whaia Anahera Herbert Graves, I te tūranga o te hea o te runanga o te rarawa. E kare mā kia mautonu mai ki te karere, e whai ake nei a muri ake I te wā poto, anā ka tirohia, ko ngā huarere kei mua I a tātou, nō reira. E te iwi, kei tawhiti, kia mautonu mai. Ka te iwi, e whai ake nei ko ngā tohu huarere. Pai te huarere, kai namu mai ana nera, koe nā tātou kohinga kōrero mō tēnei rā e kare mai mihi tonu anu kia koutou e kaha mā taki nei te karere ia rā. Nō reira, mō tēnei wā, mihi ana kia koutou, ka tūtaki anō tātou I tēnei haora pōpō. Tūrou parea, tūrou, Hawaii.